E toi whātalo whātua le whapupunga o tala fōu mo le nei awa uli. E lua se lau walu sifuru tolu awhi tālana whaalu e le soifua malolo i na New Zealand e tutongi ai se lo ia. E ilo ni mata uputau i Sāwanga i le whalemai ata maiti le Starship i Aukilani. O ia whaamaumaunga na whaalau i loa i lalo whaamaumaunga aloa i a New Zealand na tali atu i le Radio New Zealand i le teleo li potina liki mai fafo. E winga i le teleo ta maiti e Sāmoa aina i le whalemai. E lua se lau whase fuluiva awhi tālana tutongi atu i a Maria Dew. Na te sue mai ilo ia mata upu i Sāwanga matau mawhai e fofo lea whaafi tauli. E se aile lua se fululima awhi tālana tutongi atu i le 360 consult. E le iwhaalau iloina e le te whatuora ia iloilonga ona e tali tonu e soli aitu la fono whaamaumaunga patino pe a whaalau iloa whaamaumaunga o tangata whaingaluenga o lo o a fie tutono lea li poti. E silia maleiva awhi tālana whaalu i le ofiso lo ia a Shelley Kopuloa pe ona li potia e te lewa no whaingaluenga i le whalemai na whaalau iloa mai a iuni e le iai nisi wa talosanga atu i ai ma le toa tele o tangata whaingaluenga na whaamawai mai i a te se mo le lua awhi lua. Ua whaia se tangi ale whaipule o le vaenga whaupu whaia Maori lea na whaatea Maria Meno Kapakingi e whaasanga i le peristene o le pāti o John Tamihere. Na whaatea Kapakingi whaatasi ai Matakuta Ferris e se mai ma le vaenga whaupu whai le amatanga o le masino o Novema o na o se whi esea inga i totonu lava o le pāti. Na whaasila i e taitai o le te pāti Maori le whai o le pālota e whaatea vave esea i a whaipule to alua. Ona e whaapea e onga lava ni ai inga o le tula fono whaavae a le vaenga whaupu whai ua o la solia. O le maua Ferris e le whaavae a le whai unga ua whaia ia i la ua. Sa whaasila fo i e Kapakingi o lo avea pea o ia masui o le palemene mo le tu malo whaapalota o te tai toke rau. Ma whaau au le ngaluenga na filifilia i ai o ia e le tu malo. O le se fulu i le tai au nei e fofonga i na ila na tangi i le whaamasinonga mawalunga i Wellington ne e whaasanga i a Tamihere. E le i whaailoa ina ni au ili ilinga o le tangi ua whaaulu i le whaamasinonga. Ua whaailo i le minista o le soifua malolo ina o le mawhauwhau Matt Ducey lana langolango mo se isisi itanga i le la fonga mo awa malosi i le tausanga a sau. I se fonotanga a le komiti whaapalemene mo le soifua malolo ina i le asoana nafi. Na fesilia i le whaipule o le Green, kahurangi kata i le li i minista. Pe ai sea ua le si i ai e la lato whainga malo le la fonga mo awa malolosi. I le tūlanga pe ona whautua ina e se reporti tuto atasi. O Iulai i le tausanga taluai, na si iti ai e le malo le la fonga mai le se fulutasi tesima le 5 miliona Tala i le se fuluono tesima le 1 miliona Tala i le tausanga. Ma ua la ititi fo ma le afa o le tolu fitu tesima le 3 miliona le ana whautua ina mai tutonu o le reporti. Na saunua le minista o se fesili tala wheangai peitai i a manatua o le si itanga mua leo le la fonga talu mai le se fulu 5 tausanga ua tuanai. E manao e mua malama atoa a o le iwhaia le isi ilo ilonga le kapeneta i le la fonga o le awa malosi ona o le whai unga e whaia le kapeneta peitai i lona finangalo o i o le minista na te tu uawa noa i ai. E 5 o le misela i New Zealand pe ona lipotia le leiti o New Zealand. Tasi le tangata whaamaoni e Dunedin, tolu i Aukilani, ma le toa tasi i Waikato. Ua toa lua se fulufitua i leo tangata maua i le misela, talu mai le aso valu o ke topa, whaatasi ai ma le toa lua se fululua o tangata ua le toa e afia i le misela. Ua fautua ina i le te whaatuora tangata lautele, ina ia vilina le Healthline i le ovalu se lau, ono tasi ono, pe a whaalongo ina a ungo le misela. Na vevela fina unga ilumo o le komiti whaapalemene o le soifua malolo ina e whaatatau i fuafuanga le malo e amatai o na whaatino le iai o tapaa e le ai se asu po o tapaa e tu i tutono o le fofonga o na lamu lea pe mitimiti whaape ai ma o loa o tapaa e iai le nikotini. O le tausanga taluai na ioa ai le kapeneta e whaatanga o na whaatau atu o loa o tapaa e le sawa i se asu e pe o le Swedish nurse ma nicotine pouches i le whaamalia ina le o tuunga mo le saunga le mu whaape ai ma le tula fono o lo tau fio ai le pae atu i ai o tupulanga talavou. Sa toi fesilingi ai le tamaita i minista langolango o le soifua malolo ina Casey Costello. E le tasi se taimi ua te ena e Costello tu ua inga i le mafanafana ma le latalata tele o lo lato so o tanga i kamupani te tele nga o si tapaa. Ai sa ia ta utino i whaipule le tuma o peo le whaanaunaunga ina ia ausia le whaamoemoenga o le saoloto o le atunu o mai le ula tapaa i le tausanga lua whelua
lima o le fesili pe whaapewhea o na ausia na whinau Dr. Asia Vero o le Labour ai sea ua toi manatu ai le mālo e whaau ngā lea i tu a inga o nikotini i New Zealand o le isi fo i lea awala e a tili pipi i ai loto male nau o tupulanga i le tapaa. E silia malelua afe leo whainga o tangata Samoa ua mai au na toi whaafoi pe ua whai o lato sitiseni talo mai le taimina pasi ai le tula fono e toi whaafoi ai sitiseni o tangata Samoa na whananau i le vao le aso se fulutolo me i le afe iwa se lau lua wha ma le aso momo Januari le afe iwa se lau wha iwa na pasi ai le masino Novema lua afe lua wha le tula fono le sitiseni o tangata Samoa pe o na langolango ina ato ai i le panemene o New Zealand to a telena toi wha o lato sitiseni i le afe iwa se lau valulua ina ua wha lea o ngā ina i le whainga malo a Muldoon na wha iloa i le matanga luenga o mata upu le loto i wha le lumo le Governance and Administration Committee a le panemene i le aso lulu le whaangai o i vave e le matanga luenga o tarosanga ua wha o ina atu e o mai le aso tolu se fulo Novema ua o atu i le lua afe lua se lau iwa wha i lato ua maua sitiseni mai le au whainga o tarosanga e lua afe tolu se lau 5 e se fulu tolu tarosanga na toi ave itua pena le Italiaina ma le wha se fulu iwa ua wha ailonga ina e wha apea ua ia i lato e ia i le talitonunga petu sa ma le tolu afe 5 se lau tangata e onoanga wa a mo lea sitiseni. Ua una ina i le minista o fale Chris Bishop ia tangata no nofo maututongi ina ia whaatala noa ma tangata e ona fale ni tau ngō fie ona o lea ua pa u tau o fale nofo maututongi. O le taimi pito siri leo na mawalalo ai le pa u o tau o fale talo mai le lua tau sanga i le masino se tema. Ua mafuai ona ufo atu e tangata e ona fale nofo maututongi ni whaamanuianga ina ia tosi na toi tangata o lo sa ili ni fale. Na saunoa Bishop ilu mo se komiti whaapale mene mo fale ile awaulia nafi. Te tau i tangata nofo maututongi, o na whaau ngā le leile awanoa le ua pa ua i tau o whale nofo maututongi. Sa whesilingia Bishop i lea lava whiloa inga e Karen McNulty o le Labour, po o solonga le leile fuafuanga le malo ina ia au siala la tau folafulanga, i o atu ia iuni lua whelua fitu ua mai au na whauni whale fau se a whe 5 se lau, ma whale 5 se lau 5 se fulu i le lua a whelua ono. Ua mawai wha amaumaunga fau, le tele o taawale New Zealand e le aini Tala, ma le itoi wha fawina pepa po o warrant of fitness. I le app o le bonnet e feso o tae ma wha amaumaunga a le NZTA, na wha amawina i atu sa malionos fuluono pa sene taawale Northland, e le itoi wha fawina pepa o taawale, se fuluono pa sene taawale au kilani ua expire warrant of fitness. Wha alie Terry Collins mai le AA, o isi mafuanga ua le toi wha fawina i pepa o taawale, ua le nga fatia e tangata le tau e whaafo siaki mo taawale. Na Sāmoa Collins e tāua le Tala o taawale o le tupelea e fesosoa ni tele i le ACC e whaatupei manuanga mai whaalawelawe i lunga le ala tele. O lo wawa ai fo i le mālo i suinga e whaia i siaki o le warrant of fitness ia whaia ini tae ala fo e whaaititi ai le whaia o siaki o warrant of fitness o taawale. Tala fo ia mai lisi fofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le aso.